blwyddyn 11, maes y Gwendraeth, please ddech ffordd I cae 4. 11 team for maes y Gwendraeth, please make your way to pitch number 4. Tîm blwyddyn 11, Llandeilo Berwerth I cae singles gwelwch yna. Llandeilo Berwerth Year 11 team, please go to pitch number 12. Blwyddyn 11, maes y Gwendraeth I cae 4 os gwelwch yna. Maes y Gwendraeth Year 11 team to pitch number 4, please. Ga'i gofyn I bob ysgol sicrhau bod nhw'n hollol eglwyddo yn glir os gwelwch yna. Can I ask that all schools make sure that they keep the pathways clear, please? Go, go! Chappelle.
Teraz zerkają. Drink? Yeah, please. So dry. As igual, but team pink and Andy quite a. But don't want to switch on boys streak, yeah. Down in the goods, so definitely well. Absolutely well, but no quite a 7. Yeah. Lena, even a scorecard. Yeah, the scorecard's amazing.
yw'r gawod ola I perchenog car Arian Mazda gyda number plate CK11FUJ. Mae angen i'r car gael ei symud yn sydd un os gwelwch yn dda. This is the last call for the owner of a silver Mazda, number plate CK11FUJ. If the car is not moved immediately, it will be towed. Diolch yn fawr. Bydd gemau nesau'n cael ei chwarae am 20 munud I 12. The next games will be played at 20 to 12. Ar cae 6, pitch number 6, Caer Leon yn erbyn Gorllewin Caerdydd. Cae 7, pitch number 7, Bryn yn erbyn Bro Morgannwg. Cae 8, pitch number 8, Glan Taf yn erbyn Caerdydd. Cae 10, pitch number 10, Esgob Gôr yn erbyn Penydre. Cae 13, pitch 13, Gwyn Lliw yn erbyn Sant Richard Gwyn. Cae 14, pitch 14, Gymdeithas Erwas yn erbyn Bro City. Heina yw'r gemau am 20 munud I 11, 20 to 11, 20 to 12 games. They are year 9, blwyddyn 9. Os ydych chi yn gwneud eich ffordd draw i'r caeau ysgol Cymraeg, can you please make your way up to the next seat?